Егер де сен Subhanallah desен, Rabbin sana жооп кайтарат. Садак, туура айттың деп. Вайда культ, егер де сен айтсаң, Alhamdulillah desен, Rabbin sana жооп берет. Садак, туура айттың деп. Егер де La ilaha illallah desен, Rabbin sana жооп берет. Садак, туура айттың деп. Allahu akbar desен, Allah барынан улуу desен, туура айттың дейді. Subhanallah деген Аллах ару барынан таза. Alhamdulillah, Аллахқа шүгір. La ilaha illallah, ибадат қылынуға бір Аллахтан башқа татықты илахтар жоқ. Барына тура айттың деп жооп берет. Төртөн айтып бүткеннен кейін егер де сен бирден эле Аллахумма гфирли, Аллахым менин күнөөмдү кечир десең, Аллах Таала сага жооп берет. Кад фаалт, кечирип койгомун деп. Карагыла. Кад фаалт, кечирип койдум.